پێشانگایەک بە ناوی ڕوبەڕوو لە زانکۆی کۆنسفاکی شاری ستۆکۆلم بۆ سەواش بۆی رازی کوردی باکووری کوردستان بەڕێوەچوو. پێشانگاکە پێکهاتبوو لە پیشاندانی وێنە و هەروەها چەند فیلمێکی جیاواز لەسەر شێوەی ژیانی کوردەکان. وێنەکانی سەواش باز لەسەر ژیانی ئەو کوردانە دەکات کە لەسەر سنوورە دەستکردەکانی کوردستان دەژین. هەر بەو هۆیەشەکە سەواش ناوی پێشانگایەکەی بە ڕوبەڕوو داناوە. ڕوبەڕوو خواستەکێکە ji ber ku navbera gelê Kurd sînor hatiye çêkirin û li her derê sînorek heye gerek em rû bi rû binêrin. Yani navê pêşengehê wekî xwestekeke. سەواش دەیەوێت لە ڕێگای وێنەکانیەوە ئەوە پیشان بداکە ئەو سنوورە دەستکردانەی نێوان پارچەکانی کوردستان کاریگەریەکی وایان لەسەر کولتور و شێوەی ژیانی تاکی کورد دانەناوە. من خواست gelên ku li her du aliyê sînorê li her du aliyê hududê dijîn min xwast wêneya wan bigirim, portreya wan bigirim û wekî lêkolînekî antropolojîk em binêrin ka ev sînorê sed salî tesîra wê serme çi bûye, an jî çi hatiye guherandin an çi nehatiye guherandin. Min xwast vê bibînim û xeynî wî jî bi organîzekirina pêşengehan her du alî yani wêneyên ku em başûr bigirin ez ê pêşengehê li Bakur bikim û wêneyên Bakurê ez pêşengehê li başûr bikim. Bi vî avayî têkiliyekî hunerî çandî min xwast bînim berçavê gelê. ئایا بارودۆخی سیاسی ڕێگایی لە بەڕێوەبردننی پرۆژەکەی سەواش گرتووە کە نەتوانێت سەردانی پارچەکانی دیکەی کوردستان بکات؟ Valla serî da proje ser her çar parçeyê Kurdistanê bû niha jî wisa ye lê ew ê rewşê siyasî ew neda derfet neda ku ez biçim Rojhilat û Başûrê biçûk û niha proje gihîşt tenê merheleya yekemîn yani proje hîn neqediya ye hin du dome ez bawerim sala pêşiya me ez ê biçim parçeyên din û projeyê wê derî bidomînim. Lê Bakur û Başûr jî ez bawerim yani her du parçeyên mezin û yani ev meseleya sînor em li wê derî jî bibînin yani. Lê belê ez çûm tenê Bakur û Başûr lê sînorên ku min çûm ne tenê sînorê Bakur û Başûr e. Yani ez çûm milê Qaladze û li wê derî İran û Iraq sînora İran û Iraq li wê derê heye û ez çûm Nisêbîn li wê derî sînora Tirkiye û Sîriye heye û ez çûm milê İdir Agirî Ararat li wê derî İran û Tirkiye heye. Yani min xwast hemû sînoran bigerim lê ez nikaribûm biçûm aliyê İran û ji Kurdistana İran wêneyan bigirim. چ پەیوەندیەک هەیە لە نێوان کورتە فیلمەکەی سەواش و ئەو ڕووداوەی گوندی ڕۆبۆسکی کە 34 کەس لەوێ گیانیان لەدەستدا؟ ژیانە کوردان سەر سینۆر هەموو سەر قاچاقچیتی سەر کۆلبەری diçe û ev tişt yani ger tu tiştekî ser sînorê bikî derbarê Kurdan tu behsa wî nakî nabe û ez çûm gelek deveran deverê sînorî û herkes li derdorê sînorê dijin wê karî dikir û dema ez wê ser vê projeyê xebat kir ev bûyera Roboskî çêbû. Roboskî jî gundekî min xwast ku biçim yani berê ku bûyer çêbû min xwast biçim wê derê wê nebigirim. Lê berê ku ez biçim wê derê ev bûyer çêbû û ez direkt çûm min reportaj girt min wê derê wê nejî girt piştî bûyerê. Lê min nexwast ev wêne û reportaj direkt bigirim û bînim nav projeyê xwe. Min dît ev tiştekî
پر روزنامه‌وانیه یعنی وکی آگاهی گل دکاره وان تشتان ببینه جوخا و من خواست وکی هنرمند برسی وکی هنری بدم به بیاری و برانبری و بیاری من کرت فیلم کی بچوک آماده کرد کرت فیلم کی 10 دقیقه او جخوا دو مهبری سالا نه ماها نهمین ما لعالی قلاتزه منطقه زلیمه کشاند. سەواش لە دایکبووی مەڕەشی باکووری کوردستانە. لە زانکۆی ئیستانبول لە بەشی فۆتۆگراف خوێندنی تەواو کردووە و ئەوە ماوەی 3 ساڵە لە ستۆکۆلم لە زانکۆی کۆنسفاک لە بەشی هۆنەر لە سروشتی ئازاددا درێژە بە خوێندن دەدات. سەواش دەیهەوێت لە ڕێگای وێنەکانیەوە زیاتر ژیانی پڕ لە زەحمەتی کۆمەڵگای کوردی پیشان بدات و ئەوەش بڵێکە هەرچەندە سنوورەکان بە شێوەی دەستکرد دانراون بەڵام نەیان توانیوە جیاوازیەکی وا لە نێوان خەڵکی ناوچە جیاجیاکانی کوردستاندا دابنێت.